Ok, gen mwen vez mwen video pou li. Ok, koman pou entre nan trucking. Nan ki kompany map travay and koman tout bay afe trucking nan travay isi. So, map travay avan kompany ke le Prime. So, mwen te entre la dan ni nan en 4 mwa. Mwen gen en 4 mwa nan Prime. Prime Inc. Li nan Springfield, Missouri. So, li genyen 3 division. Li gen tanker, li gen flatbed, li gen reefer. So, li gen Prime gen l'ekol la dan ni. L'ekol ou ka apren lisans ou la dan ni. Ya paye ou $200 par semaine. Si ou vini nan l'ekol lan, and then sou rete ave ou pou 1 an apre sa, ou pa bejan paye an, but si ou fin pran lisans nan men yo, and then ou pa arete, ou paye ape pre $5,000 a $6,000 mkwe. Mpa fin suya sa, but mkwe se nan pou sa liye. So, yeah, and then, yeah, so, division bezwen te la den nan, ou ka fe recherche pou konen si wap remen li, you know. Si wap remen, so ou ka fe tanker, you know. Flatbed, mwen se flatbed mwen fe. And reefer. So, yeah, sa se, yeah, son mwen ge di mfe video pou mka pale de, you know, de kompany mla dan nan, and then ma fe yon video anko. Lem gen tan, so konen am nan, ki kote mi la, Idaho. Mwen Idaho nan mouman la. So, mwen gen yon load, mwen po al depose li, mwen po al deliver nan Blaine, Washington. So, yeah, so ma fon lot video anko si pou plis, mwen ka avey plis informasyon, you know. Alright, ciao, bye bye.